Kardom, ili running tikathar kini ada pabirta angton pen Karbi rong barim arada tumpen CM Dr. Tuliram rong hangaphan karcho jaime kidingpo. Karbi rong barim arada tumpen paturbi ponsi. Jang mi poni phai troxi ani kidam tang puthimia kemang pon along Karbi anglong rong barim arada phat CM Dr. Tuliram rong hang ningkimi pen longle pata ake joy pen kepi pona patha pini CM Dr. Tuliram rong hangaphan karcho jaime mesen pen dengdo. Bukajan subdivision alo Jasimet Nagaland aduya hoyalo kedam tangani Karbi rongbarema maipu molen teron dun maipu disoy teron kongchunbang pondit dera violet bp atumpen patur pi ponsi Karbi rongbarim arong seng ponsi kedam tangani puthimia kemanga hot rongbarim maradaphan CM Dr. Tuliram ronghang ningkemi pen rongbarim maradatumapan akejoy pen longle pata pipondo Bangso puthak pini Karbi rong bari marada tumpen ning karong pen CM aphan kachopha lapen karcho jaimik deng pondo Bangso karcho pona jaimik long rong bari mamaipu molan teron pensi mai chari pondo Bangso mailong alisar poman pen CM Dr. Tuliram ronghang EM Suryo rongphar MEC kadom terangpi sardilipe lapen SGB GB atum pen chenglok pinangan man pen kido kithikiding atum chetong donsi Mayalong RDP don. Bangso Mayalong aduya hoyalong Karbi arong kithir thipmati cherai komji aphan lapen social environment pen chipajok ji aphan CM pen tami akijoy pen thengpia klim lapen kichu thesere tami nangpi popusi lamchak chipi pondo lapen longle pata tami kelong lelang atumaphan anta KAC pen pipon thu popusi Mayalong CM rong hang asang hopen ningje pon lapen Karbi rong bari marada tumaphan ning patheti kangsi mai mesen pen pachon pondo bukajan pen sar gurubi nane tiopani pen dato Siman dengan di sarpo na hang lo nili dag nan to neglo lapen long le pota ta nilisia kijoy pen people lo porthimia ke manga long pacheton dun si na tumphan long le pota kijoy people lo don pharo ke thom so se abang phubang phi tumphan long le pota kijoy pilo lapen gedak aron barim atum bhangi litum choro nangji ladak interstate border Nagaland aduilo laso dui je thir lupen ka ladak ki duiya pansini lichuniri kanglo lapen galang litum bhan sia chuniri bang kela puino dak alang litum long le pota pilo sita long apek atum jor long le pansini lichuniri kanglo jalo along pek jor lo polong talang to pota bangke idum Karmel autonomous council pen cancel depo la sida bangke lada bangke mama pota ki pianda ilitum inglong so tu mansi pota ki la sida jate ilitum dak adu ye bangke kithip je phansi ningli dak long le pota ki pi la salang tum man choro lo molen terona ke hai pen chenglok alang litum tim dada ke doan tum phanili daga mekar ke doan madan ninga klong man choro lo ben Karmel autonomous Haraga Development Block along Pasu Sakhi Klembang Phi Karlitang Samili Kropi Aphan Jivika Sakhi pen Chenglok keong dung ni marli atom pen kachiki mosai kidengpo Haragat Block la pen langsomi pi block along Jivika Sakhi Klembang Phi ni marli atom chingrum si Jangmi puni phai troxi ani Haragat Block asa hemalong Karlitang Pasu Sakhi Klembang Phi Samili Kropi aphan kachiki mosai dengpon Karlitang Samili Kropi alangli Jangmi puni phai isiani Awas Plus Sare Klembam porahot men pressure stroke akiso kacholong lok panajok alangli Jangmi puni phai ke thom arni bangso pirthe pen hello bingadim damnang tilo lasi Karlitang Pasu Sakhi Klembang Phi Samili Kropi alangle karjong chomrong so ke prabdo nong pami jiaphan nilitum Haragat Block lapen langsomi pi block along Klem rapet Jivika Sakhi Pasu Sakhi Krisi Sakhi Beng Mitra Bima Sakhi Digipe Sakhi
Klembang phini maria tum chingrum sikachki moasai ding pondo lapen kali tang sameli kropi ahema soraphan KAC ben tangka sab soviet satami kerap kipi ponwek chiaphan KAC CEM Dr. Tuliram Rong hangaphan kachuningri pedopon lapen jibika sakhiatum scooty jang thuaphan chikloi jonalong Faruk Phoke dori e lasi Faruk Pholar suri sian nang papat ponang jipusi chuningri pedopon Bangso kachikimo sai ke deng pon long haragat blog video Champak Sharma chetong don si RDP do News Desk report Karbing News Morning TP nili dak haragat blog andara long NRLM long jibika suki nasi nilitum pini ladak sai ke deng ponan kokke nilitum all kedar sambong pen non nilitum pan angsom pen mane awas plus harve nang paklem tot sila awas plus harve klem bo mahut nilitum majir pilo kususuki samili kropi alangli mane la harve klem bo mahusi philalong amase alangli men kiso cholong lok lo se akram dam inang joilo la se la so puthak nilitum mane alang khan pini mane chikimo asai ke deng pon la so chikimo asai ke deng pon along sini di dak ilitum along karbiang long kithe kiding CM saraphan ililam the si mane chuning rialam pale kang tungge la henlo je mane la susupi hem asupota biheklang ahem takiduk hektik la si mane la susupi phan tangka sab soviet sitame kerap ponjia phan nili chuning rikangtung alam theke lahan ako son dolem asinili tuma phan non claim bo majil pit mali do an phan sitame all kedar satuma phan sitame nili tum non akame claim gari longlo nili tum scooty nangron Mirtalining TP Kids Category India International Beauty Pageant along chapati don sikecheng sianong chipalong don. Mirtalining TP Seven Sister of Norwest Beauty Pageant lapen India International Beauty Pageant kachapati don Kids Category along kecheng sianong chipalong don pen Karbiang long lapen Karbia khaya parman nongmi kewanpi. Lumbajong constituency ke parlo di Phuluro langso ward number krihini Jurja Raklam maker moheding tilapen kadom temong piatum asupia kibi mirtalening tipi jangmi puni phai forni Guwahati Rupni Nagar along Seven Sister of Norwest Beauty Pageant kachapate along chapate tunsi kids category along kecheng sianong chapalong don pen Karbiang long mati Karbia khaya parman nongmi 1p lapen Mirtalening tipi alang liar taning kantrok siwetlang lapen alang li nonama dipu Kendriya Vidyalaya School along ingdeng plisi Charlie Bomla Woi phitse tami alang li fashion show lapen ke kan kilunta ahin nata aning ke hang pika joksi kachapati dun puta Mirtalening tipi apu pen perang ke ang no nang pachini dun son se alang li ke thangnat asikita endunde Wai phita mobile along kelang pensi kachari dun puta apia popen nang pachini do. Lasi Karbiang longarat kedu antami hir jume kepa jirdun pen aprang deng kepali dun thekji aphan nang cherap nang chitu dunji aphanta mirtalen ing tipi apo mati asar bora mohen ing ti pen asarpi kadom timungpi atum chuningri pedopon. Aprang non la da Guwahati dunde aprang penta also lang la mobile lang po mobile long fashion show hai theklong po ayat po aning che parong o anke inuet da hem long ta damare re anke la hai ke than hai ta runway hai ta nili tungke thana thekhe nili tungke ke chali ta ve ayat ta ve ma anke hem da duk det ma che ayat ta thana thekhe de lo hai ko la hai class up padun la thekhe ya thekhe ta mi also bang la mobile long pu mobile chipiko pen se dak lang ben si alang bok ke charlie dundut aning hang o amala si aning hang o pot to ayat si tami itum ta bor ilang lang sinang kuma first nili tung padun chenglo January la bang ke ho bukulia dong phuda raja pothar puna dong phuda podak padun chenglo ke hola dak bang ke motote also bang kidun cheng ben da long don nik lok lo top 10 select kono top 10 select pen pota la ta second an la top 10 ta second second an
longon lo amala dak pen ma hola sar jogot singan se bang nang pulo nang li supi bang asa o tek serdu telendu si nang li tum jong si nang padon ning hang pulo te Guwahati non April pas tarik do si nang li tum jong si nang ning hang pulo te nang padon ik no au so phan bor i pidun ra nang padon ik no pulo si sar bang non ladak Guwahati da nang si nang kang thur pilo ko sar man ami thang nang chidun lo sar jogot singan se alang li jong si la nang than thi posan ti nili tum pon da chini ne lo dun thek thelo la so so non da winar pon da wan thek thelo se alang li sar jogot singan se phana churu u nei churu u kali churu pik anai sar jogot singan se phan alang li si ile su pi phan kang thur pon lo Person nata ning hang o ke kan nata ti kan nata ning hang o so bang la mobile long son lang po kan po son ya ni litu ma chi thanda thek thi de